Jini vlogs ta aning rong pilo pinige. Oh. Video sa tong. Well, congratulations 1K subscriber. To vlogging la pusi Charlie pon bom la don la tum la se unan. Okay guys, so Karbi Anglong and welcome to my YouTube channel and good morning from Difu town. And guys, pini hem che dam lo poployo alamang ke documents sai ne clear lab lo. Documents mane la bike long documents sai pone pa clear lab lo alamang ke la validity dam jui maji suppose pa clear lo ajat lo and non se second thing bangge non dak wrong ke the na sidolo yo so other pen ke no be blogs phan ke chini ne lang bolate la tai youtuber lo Karbi youtuber lo and na chetong tha pa ya la si wala difu jamli thon an si nang pa bang toy la si so chetong dun rai po la pen ada prang bari peram le yo amat por na ne cheton te ko mat bar long le de lo and ton te lang dun bom so like a binot offensive. Traffic dada, traffic police. Wow. So no be vlogs ko putang doon da jamli thon an se pawang toy palam la yo. Okay, ngong nang kok pa ya. I think ne laphan dak kol nang kok pa. Una tong dokong ne stadium lo guys finally Novi vlogs ho ka de aje de sa tong congratulations 1K subscriber usan lo se tong te pin lo vậy thôi mà bale bale le chalaga nei ga hok lo alamang nei patumi documents pine ma hedi chetong long le dalo la pu Novi vlogs maxi club jan ha sab se ka lo Karbi motovlogger do la ta la si la phanda un an support ignoi guys Another ding pen kane ka chetong ni tum chetong ti ding lo maybe 2 months 2 months dalo 2 months dalo tame next bang ke pura itum non planning lo diko lalo west ke bang we ko itum phai ni lo bai la pen ke ni itum planning ke umpanai pen amri la pen ako dolang mate kun ane dampon mo bai di lalo so la pulo la si la so sin Chui masa pikan aja ding pen. So guys, non Novi bang ni bike kon por la pen. Pini ke Royal Enfield ekdom Himalayan test drive kori po. La se kado dom ta koson na review ta pipon mo. Ola ke YouTube Novi vlogs Karbi youth rider. To da me. Oh bhai. Another ding pen. Oh, then bhai. Okay. So guys,
please pen alama kini adventure ning dok pek la si hedi non ning matha bon bom lo mane adventure se endpoint mane kinami puya hedi la si kado boinam ta nak suggestion tha Royal Enfield si meima mate koson ma puya hedi so answer se so mane Royal Enfield keve hedi kaprek hawa do oh so guys non e vek bomang ke Himalayan Royal Enfield Himalayan BS4 model and la novi blocks a bike lo non e ning charong pegal lo kan ya juding be novi blocks en gachetong and non e vek bom pura adventure field de lo bhai ining do me hai dam plot nat so guys suggest me nili non touring bike pan 6M lok lo lalu Royal Enfield kali itu KTM Adventure 390 bang hadi lah si pini bom lo. Oh, so novi blocks and yes, ladak pai parnang lipo. Ceplu cepla cepli oh wow so guys एकदम इनिंग पासे चथाना नेलो माने पूरा फील्ड इनिंग चारों पिंगलो so Royal Enfield BS4 model bang hede lage BS6 model bang kaprek color si bang same ni wek me pegan lo guys wek me pegan lapen tum adventure tek polong bom bo lapen un an la jinu blog sa channel un an na support do nikha lapen tum motovlogging se tek polong we ri la lo so rong khelan long ke phao ke famous lo ti la so ching den long ke phao ke jo tum side de yo oh finally adventure vek long chudan lo sunan ke bela nang le lo yo ha long le dukan khuli le KTM online ada Royal Enfield Himalayan nining dok na da bai lo ang modi jini vlogs ta aning rong pik lo pini ke kone Himalayan veklong le di ding ben pini che veklong lo alang ta ning rong pik lo ni same ning rong pik lo kone mansa pisi chetong lo so guys baru Christian parang le lo none okay no guys Buddhist temple le longke Buddhist temple le angko ekta road do engke pini test koripo adventure pura oh ya bo de pura emoy da sose rita sose mato jo smooth pe handle te war channel oh okay guys oh so for adventure van bolte hedi la Royal Enfield Himalayan na mesen no oh yeah karala de wow and Chetan masang le adventure ban ke la Royal Enfield me na lo Himalayan ba hedi so poi novi blocks akhur bak do wow mane sitting position bang me ola ho engge so na
akhur wake lang plot lo ti plain rasta teng lo so ni le planning bom lo no bi ben umrang so kita mi phane di so guys umrang so subscriber ben do polote comment section long bitha and umrang so long chetong na di kalima kalang don tu okay oh अरे ट्रक ता साइड लाइट ता वे मला Manja police station check post so so no bi ban itu mau west ke bang pan planning bang de don tum chongong ding west ke bang vek si bang vek po so adon chetong na ko an un chetong na so ekdom bike hormu ane dakse dolablo juti tire shop long jo hormu na do ni garden na dolablo helmet ajata dolablo jamaru ade de army tung nang lang ding sir so non se ali heda monai bom lang mon yo anh think hop pan da tang lo pole te po me phun po oh wali keng na bukle station police station na dungon om hede oh ayya oh dang chim pegla le so police station and parallel and kalang lo pamu te theng pian lo wang jui set so guys bukulia na pen na parallel and jo arwe jang pingan bon pamu pen arwe jang bon da ho pura cham senan yo insam dop set
guys for your love and support, and please do like, share and subscribe on my YouTube channel Jinu Vlogs. So never give up and Karbi ANGLONG I.